Itu ria kieha na kimako nicio ikirite itura-ini ria Nyaga, Gatanga, kaunti-ini ya Murang'a thutha wa mundurume umwe kuraga mutumia kurerikana marari ndugu na njira ya kumurenga mutwe. Mary Mwihaki ni nyina wa ciana ithatu na hofaneirio gwake mucii kuria tharikirwo na banga hindi iria uma mihang'o-ini ya gukama. Kiugo-ini agikama muma na thutha mutema thutha wa kumutema muraga ni mekire cua ni amutinia kiongo. Kurerikana mwikuirwo wa ngero ino Anthony Kamau atabanirie ngero ino kiroko kia umuthi thutha wa kumenya Mwihaki arari na itanya ria kunina ndugu yao. Gutire mundu wina mutwe mwega ungika uguo no nyende kugo ringi administration marute wira wao. Thutha wa Kamau gutabania ngero muingi uria uma na marakara maingi ni ucokire kumuhofaniria kuria mamuhurire nginyagia akua. Nakuo kaunti-ini ya Kirinyaga mabitha a borithi mwena wa Mwea ni maikitie ngono mundurume umwe uria urekuirwo kuraga mutumia na njira ya kumuthecanga na kahiu na gucoka kumucinira nyumba. Baada ya kufanyiwa search alipatikana na kisu ambayo ilikuwa na damu, so investigation inaendelea na atapelekwa kotini baada ya uchunguzi kuisha. Kuringana na munene wa borithi mwena wa Mwea Daniel Kitavi maramukirite riboti ya mwaki itura-ini ria Murubara na thutha wa mabitha a borithi gwikinyia na guteithania na muingi kuhoria mwaki niguo marakorire mwiri wa mutumia uyu nyumba-ini iyo. Hatujui sababu ya kuua na tunataka haki ya mtoto wetu itendeke. Maya makihanikaga mutumia umwe kaunti-ini ya Baringo arahonia nguraro cia gutemwo guoko ni muthuriwe uria nake ukugeretie kwiruta muoyo na njira ya gwitheca na kahiu thutha wake gutabania giko kiu. Nikainama hivi kutaka kuweka kwa manguo kwa back, akatupa nikata na panga hivi once ikaanguka chini, mkono ikaanguka. Ngucanio no irikanite yumanite na mutumia gutwara mwana gwa cowe ithe atamenyithitio. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.